За 119 роботни дні будователі виляли бетонські плочі на коло 10 тисячі квадратних метрів, а за бетонські мури потрошили коло 500 кубики betonu i 500 тисячі тонни арматури. На об'єкту А у части, през ktorú neprehodza studija, viljata ploča na peršim poverhu. Tu še bar zmerkovalo na zvučnu izolaciju, vymurovaní dvojnistí múry, to uslovia za robotu budu barz dobri. Do ploči, ktorú neškaljejeme, a ktorá má povrchnosť 1000 kvadratnih meteri, potrošili sme kolo 220 kubiki betonu. Paralelno s robotami na objektu A, gdje budu studija, čeču roboti i na objektu B. Po priviljivanja ploči prižemja, na časci objekta bedze budze zmescena administrativna čast radioteleviziji Vojvodini, zrobili sme splinker bazen i vykopali sme fundamenti za naš buduci antenski slup, ktorý budze visoki 45 meteri. Po dinamiki vyvodzenja robotov, každý 4 týždni može očekovať zviljivanje novej ploči, a hlavni roboti na kompletnim budinku mali bi buď hotovi na počátku 2019 roku.